Салам достар, бүгінгі видеода біз мынандай жер үйге орысша айтқанда вентиляционный шахта деп қояды деп қырғызша айтқанда болады. Ауа желдеткіш деп қойсақ та болады. Мынандай обойлар жауышқан дуалдар демалбай қалады. Мынандай резина қошқан обойлар ушун шамал айланып туруш үчүн бу жерге вентиляционный шахта коюлуп алган үйгө. Эшиктерди жаап, әйнектерди жаап туруп кетип калсаңар, бир айга кетип калсаңар, обойлар ажырайт тирейинен, аба айланбай. Ошого биз азыр өзүбүз оңой жол менен вентиляцион шахтаны жасайбыз. Мындай решетканы алып келип алганбыз базардан. Азыр ушуну биз потолкко коюп коебуз буякка. Мына жерге мындай клейлеп коебуз азыр. Шамал айланат да бу жерден. Анан үстүн дагы көрсөтөм. Үстүнөн чыккандан кийин. Üstündeki turbanı koyup üstüne. Al turbanı da көрсөтүп koyun. Buna turba koyulat. Buna жүзük turbanı koyalım üstüne. Buna krышканы teşip koyalım. Жабып koyalım. Teşip koyalım. Şamalaylamış için. Anam kışında şunu bütün bulut bu. Bütünü manda bulut. Az biz жайдын günü. Teşip koyganды koyup koyuyoruz. Bunu koyup koysak, bu yakta çimşitlere girip uya salып alышы мүмкүн. Çimşitler alağanat degендер kirip ketişет да, ошого кирип кетпеш үчүн биз мында крышка жаап коебуз. Кыш келгенде мындай алмаштырып коет бүтүнүнө. Мына резина плотный кысат. Мына жаап койсоңор, мында үйдүн ичиндеги ысык аба чыга албай калат сыртка. Мына жаап коет кышта. Анан жаз келери менен печкалар жагылбай алган маалда буну алып салып туруп, мына кайра мына киргизип коет. Үйдө айлана берет. Азыр дагы мунун үстүгө крышага койгонду да көрсөтөм. Азыр биз муну решетканы мен силикондан шуап туруп, клейден шуап туруп, потолкко жабыштырып койгом. Мындайынан турган болсо, мындайынан койгон болсом, бул көрүнүп калат мына тешиктер. Şu görünбөш үчүн мындайдан коюп койгом. Эч кимдин көзүнө көрүнбөйт. Мына потолкко подсвет болуп, эч нерсе байкалбай тура берет. Ушундай коюп коебуз. Мына бурчка жакын жер. Азыр ушуну клейлейм. Мындай силикон менен эле кичине тамчылатып туруп эле жабыштырып коет. Бул өзүн көтөрүп турса эле болду. Мынакей силикондон шоп койдум, кичине тийгизип эле. Азыр биз мындай клейлеп коебуз буякка. Manda kleyip koysak karmak turar attı. Bak. Bu patologun üstü boş da. Ben azı kalasam mınday tuştan da teşip koysam krışadan boluveret. Söyle içinden hava aylanıp şamaldatıp uydu. Bunu aboyları da kleyden ajırашына жардам берет. Мындай пластирелдер havаны киргизбейт, билесиңер. Hava кирбей. Билесин пайда болот үйдө. Ошолор пайда болбош үчүн вентиляцион шахта болуш керек да обязательно үйдө. Биз коридордун ушул жерине койдук азыр. Эми ушул менен сирпрессе аба айланыш үчүн залдын бурчуна койдук. Экинчиси нерге болду? Ушул эки жерден чыккан аба үйдү тегерелеп aboylar demaldırış için biz jasalma жол менен вентиляцион шахтаны жасап атабыз. Biz мына турбаны азыр мына тешип алдык. Ушундан гипсокартонго тийгизип коюп коебуз да, мында тешип коебуз да. Тештерден аба айланат. Öyle oğlum. Patlağa teyze koyuz. Yaktan gelgen alalım, yaktan aylanırıp da. Azı bu yer teşvik çoğayt olaylı. Bundaki biz az salıp koyduk. Üstüne basıp teyze koysak da patlağa teyip durat da. Hem yerden ısık çıkıp etmesi için pen alıp sayalabız. Isık çıkıp etmesi için İşte bunu filtre için kenara koyalım.
Мына қыш келгенде бүтін алмастырып қояды. Біз бұяқты потолкқа тигізіп қойып қойдық. Чымшықтар кіріп кетпес үшін. Азыр шуны бір жерге қойдық. Емау нарқы башына біреуін қылабыз азыр. Біз тешіп алдық. Азыр тұрған потолкқа тигізіп қойып қойдық. Тиді? Тиді. Болды. Кішкене түзеп, мында кішкене түзеп, жаңадан шашып аласыз. Түген алмасаң, ішіне алмастан. Іш ылғира қабастан. Азы ылғира жүремін. Жақтан келген ауа үйдің ішінен кіріп, үйден айланып тұрып, мынадан шыға береді. Вообще ауа айлана тұрған вентиляцияны шахта болды. Шындай видео туралы ой пікіріңізді комментарий қалдырғыла. Менің каналыма жазылып болса жарылғанын ұмытпағыла. Дағы қызықты видеолар алды да. Немесе кейінгі видеодан